Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa, para king Biyernes ning kadwangpulot apat a Domingo ning karaniwan a panahon. Iyabe tala naman kaniting misa, ring makatuking intensyon. Para king Aldoning Kebaytan ng Reverend Father Justin Gatus at king Kaladwan ng Victor Carlos. Ingke katamong kapag masusya ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Fernando David, Kura Paroko ning Our Lady of Lourdes Parish, Lourdes Sur East, Angeles City. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Bumawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magbunyi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, magpasalamat sa Kanya, sa mabuti niyang balita. Mitipon tangin yan timong balayaning Diyos, King lagyuning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaning Ginoo, mantabe ke kayungan. At keka antimurhin, Mayapayabak po karing sabla. Maya payabak po among, Kapatad, makatipon tamo, ang timong balayaning Diyos, ami tangi para king kayang kayarian. Kaniting aldong iti, kadwang pulot adwa ng aldoning Septyembre, pagmasusyan tayo ing kapiestan ng Santo Tomas de Villanueva. Medyo nga paring Agustino, niyang 15 siglo, aying biyena, makatalagangan para karing pakakalulo. Kapatad, bayi po maging karapat dapat magmasusi, kareting banal na misteryo, kay katalang tanggapan din kay katang kasalanan, at ipaniga po king Ginoo ing patawaran ng pong pasignangan na katamo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, king pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kanwan ang Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idalanak ta sana ang gaking biye alangangga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, lelangan mo kami king sarili mong larawan, at inganak mo tinggap na ing kamatayan para king kaming kaligtasan. Sopan mo kaming magbante king panalangin, karing sablang oras. Mitimawa kaya sana king kasalanan, potang lakwan mine iting yato, at magtamasa aking kekang kapayapan, manggaman kapilan. Itiadan mi keka, o Diyos, king kapamilataning ginaming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pong maghari kambiyam ting banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. Ituro mula at patupad deting bage. Ing ninumang tuturong aliwang doktrina makanayon king amano ning Ginong Heso Kristo at king aral dikil king kabanalan. Magmayabang ya at alang balo na numan.
Sakit na ing makipagdebate at makipate tungkol karing amano. Bage apani batan ning dirya, pami pagkamwa, pisasabyan na alang ketuntunan, at pamagsalupsupan, at alang kawakasan, apami kataltalan, karing bukot a matulid, at alang pamisip, at na makakilala king katutuan. Isipan da king ing relihiyon, paralan niya king pamikwalta. Wa, tutupin maraguling apakinabangan king relihiyon, nung ing tao managyuya king at syukeya. Uling alata mo bitasang dela keti king yato, at alata mo namang idala king paglakota mo keti king yato. Inya, sukat tang matula nung atintamong pamangan at imalan. Dapat ding magnasang mibandi king makanano pamang paralan, manabula king tukso at king silo ning marok at ning kasiran. Uling ing lugod king salapi, yaing yamot ning sablang karokan. Uli na ning kapagnasan may bandi, ating mi kawani king kasalpantayanan, at dinalan dakal akaplaslub. Dapot ika, tao ning Diyos, panginlagad mo reting bage. Magkapilit kami bebeking katuliran, kabanalan, kasalpantayanan, lugod, kapibabatan at kamong lub. Daptan mo ing aggang agyo mo, king ligligan na langalang, king kasalpantayanan, at kamtan mo ing biye alananga. Uling para kaniti na kainaos ning Diyos, inyang pisyag mo ing kekang kasalpantayanan, king arap ding dakal asaksi. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Nuan laring maluka king espiritu, karelaya ing kayaryan ning banwa. Nuan laring maluka King Espiritu, karelaya ing kayaryan ning banwa. Bakit pa'y takot ko ning manganib ko, at karing kasalang ang makapadurot ka nako, o karing taong manalig king karelang pibandyan, at magmayabang king karelang kayatinan. Nuan laring maluka King Espiritu, karelaya ing kayaryan ning banwa. Katutuan ning alametong mang tao, ing makayat bus king kayang sarili, ni asali king Diyos sing alaga ning kayang biye. Alakang malyaring pamayad king tao, nano mga tsukeya, sapat baning biyena aligtas na, at kapilan man miyeya. Nuan laring maluka King Espiritu, karelaya ing kayaryan ning banwa. Inya sa kakarirya ning taong darakalapibanjan, ning daragul ing kayang kayatinan. Uling potang Mateya, alanemang idala ketang pikutkutan kayo. Nuan laring maluka King Espiritu, karelaya ing kayaryan ning banwa. Ang giampang king biye kontentuya, at pinuri ding tao uling maswertiya. Makanyan man, potang Mateya, ding kayang pipumpunan akayabe nala. Manatiliya king maralumdum, kapilan man. Nuan laring maluka King Espiritu, karelaya ing kayaryan ning banwa, parangalantaya ing mayap a balita. Ing Ginoo mantabe ke kayo, At keka antimurin. pamamasang ibat king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Mintay Jesus karing balen at karing sablang baryo. Penaral ning maya pabalita tungkol king pamagari na ning Dios. Tinukila kaya ring 12 alagad,
at ding mapila na babaeng likwan daring espiritong marok, at may uluking sakit amiyayaliwa. I Maria amayaws Magdalena, anong kenuno pepaluwalan ding 7 demonyo. I Juana ay asawa ng Kusa, ang miyembro ng kabinete ng Herodes. I Susana at ding aliwa pang babae. Deti, gagamitan ding sarilirang pibandyan, king pamanyaw da kang Jesus, at karing alagad na. Kapatid, ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Pasibay maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po among. Lalong-lala karing kaparokyanos tamo at karing miyailuwang sakop na ning kekatang Archdiocese ning San Fernando kiti Pampanga. Halos pabula na kanyan ni Sungaldo Ferial o weekday, ing babasan tampong ebanghelyo, yapin kang San Lucas ne po. Balang Domingo kang San Mateo. Pero Sungaldo simple, impong kang San Lucas. At may siya ping ebanghelyo ng 80, ing ebanghelyo ng San Lucas, yapin ng ebanghelyo, makatagulaling para karing kalulu. The gospel dedicated to the poor. Ne? May yakit ng ginutang Jesucristo, makapanig yun, karing kalulu, karing milele, karing may karing wan. Ausantala po, anawim nga na, ne? The poor of Yahweh. Dening kalulu nung nukaryen ng Mesiyas, direna na lang ningap panahon at lalong-laning kaligtasan na babyena. Nung balikan tala po, Aldo, sisimba kayo po, niyang Lunes, inyang deng kalulu, talantaran tala po, niyang Lunes, niyang uluan ng Jesus, itang masakit, kaya na pong centurion. Deng masakit kalulula. Lalo po ang atsuno keng malapit na keng kamatayan, natural. Wari keng mumunang beatitudes o kanwanan, mapalad na rin kalulu, di tangala ng alawang panaligan nun namin Diyos. Deng masakit, hinga pong Ginoo, yan ang panghawakan da. Apanga di tamo naman, potang yan ang panaligan da. Ne po. Yang milabasan ng Martis, itang may balo, ay lalo lang pong kalulu rin may balo. Ne? During the time of Jesus, isang may balo ka, milako ng aning ega na ganang pibandyan mo, magbalik ka king isa. Pero ating ka pang meto nga chance, pot ating kang anak, lalo na ng anak mo lalaki. Ne? Siyempre, para kulan may nga nakaiti, tangalong pibandyan, mitagan pa. Pero istong kabud ka may balo, lakang anak, makalunos ka. Nyari po nga diwa, tapin, muli lang magpapalimos at the same time keng plestrate, dening may balo. Pero ini, keng ebanghelyo niyang Martis, may balo may teya pa yung anak ng lalaki. Kahabang daralada keng pikutkutan, pepasubyaning ning ginutang Yesu Kristo, tanda na ning lingap napin, bayang babiya na kening babayang may balo. At inyang nakadwa, dening awasan tamong anak, ang makadepende mo, isang anak ka, makadepende lang mo, kareng pengari, kaya bela naman kareng kalulu. At napon, dining piyesta napon, piyesta na pong San Mateo. Piyesta ng San Mateo. Deng talasing Elvis, agad do pong ibran makasalanan. Deng makasalanan, morally purla. Agad do mong mamatan, bala mo, ingkaligtasan na lakarel. Nya pinili ng Jesus, inaos na ng ginutang Yesu Kristo, makiagom kaya, ban kanita pen, yan pen, mi bayang bena, yayangat nala, karangalan, direna nung mata sa digdidan, king pamanaos ng ginuta karel. At ngayon pen, king adong iti, nindeng kalulo, dening babay, nepo. May sambitlala king katang ebanghelyo, dening women disciples. Take note, ela mo lalaki, ring apostol at disipulo ng Kristo. Kanita pa yung ginutang Yesu Kristo, pro-women Enala pinili din mong lalaki, pati babae. May sambit lalapin, o reni, Maria Magdalena, Juana, Kusa, ameging kasosyo, kautos lang ning asawa ng Herodes, at mga mo naman, isusana, dengega na ganang pibanyana, binyenala para king misyon ng ginutang Yesu Kristo. Ela disipulo riyan po, nyapin, deng kalulo, pati rening babae, ay inaus na lang ng ginutang Yesu Kristo. Kasi po, inyang panahon ng ginutang Yesu Kristo, hanggang ini pa naman, malakas pa yung discrimination. Po, sabihan ko kayo, dening babae, ay lawen niyo po,
ang galang piyo tosutos. Ay wari imarta, bala mong gayang pangkusina, kaya tayong kusina, magluto. Makamuha naman, at tandaan nyo itang talasilbe, ing asawa ng Pedro, inyang ulo yapang megsilbi karela. O yan yung brother yung babae, piutos-utos, kita lang background, kailang kusina. At makaya mo naman. At tandaan niya po, yung ebanghelyo niyang pakananan ng Jesus dahil may 5,000 katao, binilang dalang. Pero ela kabilang, nino rin kabilang, dem babae ang pondeng anak. Not counting the women and children. Bala mo rin babay, ela mamangan, ela kabalak keng pamangan. Sorry na muge kayo. Yung pamangan mo lang para karir mo lalaki. Ay makayon po yung discrimination kanita. Siyempre, ela makatalan upaya, ela makatalan posisyon. Talakan mo, keng sinagoga, ela pwede. Lalaki lang or what, At lalo lang, may kaupaya. Then, pero keng panahon ng ginutang Yesu Kristo nga kupen, oren inaus na lang. Direna na lang dignidad. At kanita po, maging kayabe na lang king misyon. Kitang panahon ng Jesus, medong pa po, deng talatuki, deng lalaki, talatuki, yung maragula challenge, lakwan mo yung kang pamilya. Siyempre, para kareng lalaki, naman challenging ito. Talagang makihabila kang Jesus, kaya panglakwan ng pamilyado, kampantila. Bakit at kampantila? Tsula kasi rin babay, deng ima, malakwan lang. Pero rening babaeng inaos ng ginutang Yesu Kristo, ing maragula challenge po tang ila, tukila kang Jesus. Kalupadaring alagad ang may banggit, sigradong agyang tinukila, eda naman napaboren ng obrada king kareng pamilya. Pigaga na kandala naman nung at lang anak. O yan pining, ingga na pakatapatan, binyera, para king Diyos, king kayariana, at edalalakuan ng responsibilidad para kareng pamilya o anak, o nan pang obrada. Medong pa po, deng miyakit penwanan ginutang Yesu Kristo, dening kababayanan, doon niya po, niyang milabasan na biyernes, piyasaning Birhen de Lorosa. Nino rin mitagan keng dutong ng cross, siyempre Mama Mary, ingin doon, kaya ba't babay langan? Toreng apostol, may maglako langan, sinalikot langan ng lalaki, tinakot langan, deng mitagan dening babay, pero mo pala isanwan na alagad na pakamalan. At ito tapin, deng atlang babae, Maria Magdalena, Salome, at Maria, asawa ng Cleopas. Again, deng santang atlang Maria, po, nung makananong binyeda nga ning suyod at katapatan hanggang katataulian. At dening babaeng mitala, iyeng mino ng pepakit pa kang Jesus, inyang sinubliyang mebye, Matthew 28 verse 1. Maragol, gantimpala karela. Yang muna yung diling subling me, Kristo, yan karing babay, kanyang pepakit. At itapin, ilang mino ng disipulo. Last July 22, sinelebrate tayong piyesa ng Maria Magdalena, the apostle to the apostles. Nga na, uling itapin, ing kapurian o kagalakan na binyenan ng Kristo, yung maka-experience king resurrection, dining babay nga reti. Ngeni, naning panagkat na ning ebanghelyo kay katamo, ing hamon kay katang komunidad, ing manabe king misyon ning Santa Iglesia, ing dangalan na ning pamanuki kayo. Lawin niya po king pamanaos ning Santo Papa Francisco, king Sinodo, itang kayong inclusive church nga nane, gana-gana kabilang. Mayaw sa amongan kayabe king misyon ning ginutang Yesu Kristo, alam mong peka matas, alang peka mababa, abi-abengan, ay kalot na ng pisabihan ng papel da rin kababayanan, but it was Pope Francis. Baling good news, the first woman Secretary General king Vatican City, yapi ni Sister Rafaela Petrini, November 2021 pa mo. Kanita, yung Secretary General Cardinales la. O kaya Monsignor la. Ay ngeni, Sister Rafaela Petrini, for your information. November 2021, kanita ay pamibiyeng metong posisyon king metong babae. At least, impalalameta mo king Ebanghelyo, at sinta ngeni. At ngeni ka rin parokya mo. Salamat deng magserbisyo king pisamban. Ngini alos babay na lan king kung parokya ting pong maidens, deng nights, kanita lalaki lang, hindi ng maidens babay, karen pang altar servers. Kaya ba deng lecom? There was a point in our history, deng lectors installed seminarians lang.
potang second year, third year theology ka kanida ka magay. Ila rin I could not imagine ilangan kapagaldaan po dining mag-lector. Pero ngayon may binangan, lectors, commentators, din kay katang colas, collectors, aseres, din kay katang katikistas, kutang po tagalang pati rin EMDC tamba ng tali, babay na laan naman, di lalaki lang ala. Ba, king United States, kareng along bansa, at yung babaying edaw na sa EMDC, EMHC, Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Ngaran ba maleta mo, makasadyata mo naman kayong makanyan, uling po tanging kayusan, makibata mo, lalong-lalo na, king pamangailangan, karing pakakalulo, ay matatanggap yan. Kaliguran kong kapatid, ako pin kapag nasantaming manhabi king Santa Iglesia, anong ning misyon para karing ega na ganangan? Emo kay kaming pari, emo karing kalalakian, kay katamuan, makaibig misyon, mayaw sa mo ka rin. At panita mo lalo nung para kanino at para nanuta mo. At siyempre, sinabi ko pen, kang San Lucas, dening kalulo, potang kalulo ka balo may pamangailangan daw. Baka pakibat kang epektibo king pamangailangan daw. Yari ning apostol, ang kababayanan siyempre, pakisangguniran naman na ng pamangailangan daring ega na gana, lalo na ditang malalakwan, mililele, mayalipusta, o madidiscriminate mo naman kaniting pisabyan. Yapin, anyawaran tamo, kaluguran kong kapatid, king mabilga Santa Iglesia, nung makanan ng Yesus, dening kalulo lang di nga pana. Siyempre kabilang na rin babay, Ken, at dening anak, makaya mo naman sana kay katamo, na ing maya pabalita, mipasyag yaking mabilagayato, ing kaligtasan maranas siya king pamaglugod, at ing babaya may banggit king Ebanghelyo, kalupa ng Indong Birhen Maria, at ing along alagad babayi, king tahimik dang pamanyuyo, at pamagdake king saririda, lalo yung matatag ing kay katang balayan. Uling nung alalo, ang tiyan mong may balo yung Santa Iglesia, sabihan ko kayo, niya Kristo pinibahalane, ingimano, bayalakwan, kaya katama ka mo naman, king karilang kasiwan, king pamakyabeda, tamong maging ulilang pamilya na ning Ginoo. Parati tamong makaranas kaniting lugod, kaniting pakamal, at lalong-lalo na king kaligtasan, ang makapanayangan para karing sabla. Bendis na nakatangan ng Diyos. Amen. Talakad tapo ngayon para karing katang panalangin pangmalda. Kakaluguran, manalangin tamo king sinubling mebye Kristo, ban miragdaganing kasalpantianan ta keya, at ban mi pagkaluban tang sikananadob patutuki nga tang manalangin. Ginong Jesus, paboren mong sopan dakang mikalat king mayap abalita. Ginong Jesus, paboren mong saupan dakang mikalat, king mayap abalita. Para karing sablang Kristiyano, gamitan des sana ing sakramento ning pamagkumpisal, banketa makapakipagkasundula king Dios at karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopan dakang mikalat king mayap abalita. Para karing sablang obispo at pari, kambening maka-apostol akaya panloob, para tila sanang makasadyang sumuyo, karing manintun pa makikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopan dakang mikalat king mayap abalita. Para karing anggang at syu, king pamangailangan, lalo na retang magkakasakit, atuklasan des sa ikristo king espiritu ning lugod, pamikakapatad, karing magmalasakit karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopan dakang mikalat king mayap abalita. Para ke katangang makatipon keti, atuklasan ta sana ing tula ning pamipatutukang Kristo, kapamilatan ning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, paboren mong sopan dakang mikalat king mayap abalita. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kaya katamong radyo,
at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong Arkidiocese. Iyulino sana, king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong meyango nabye, ipanalangin tala king Gino. Ginong Jesus, paboren mong sopan da kang mikalat king mayap a balita. Ginong Jesus, lipat ning kekengkenan, ipagalumoy nga payas lagming lugod mo king yato, kapaminataning pamakiwangis mikeka. Manansanang ing kabilugan ming pamisip, miyarapek ing pamaglugod kekat karing aliwa, antimonong makanano mo keng liguran. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya, karing ahin. Manalangin kayo kapatad, banding kay katangdaon, matanggap larapaning Diyos ang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Gino, itingdawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O paming miglalang, king kamatayan ning kekanganak linupig mo yung kamatayan, apepasarin ning kasalanan. King upaya niting sakramento, papanatilian mo king kaburian mo ang gana king kamatayan. Lakwan ming asane iting yato king mitong tiwala at kapayapan at miras na keman sanang makirake king pamanyabling mie. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginoming. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At keka antibuhin, itas sila ding pusoyo. makatas na la king Gino. Pasalamatan tayong Gino, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin manoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayipaya. Kaya binayoming sablang bage, at dininan mo kengang dake king kaganapana. Bistaman Diyos siya, linubasting kayang sarili king kaligayan. At kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babawaring sablang lelangan, at meging pagmulanin ng biye alanganga karing sablang susuyo kayo. Inya kambering sablang koro ring angeling banwa, daralit mi kang ligay ti kamingan, ngaming magkanta. Sama yung bayan,
Ikapining banalo igpaikeng sibol ning sablang kabanalan. Ulinita paniga pume, itugtugming kekang espiritu babo dareting daon. At pabanalan mula, ban para kay kami magawalang katawan ang pondaya ning ginaming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. At bayan akusang loob dinaw ning biyena, king pamilas at kamatayana. Kinwaning tinapepe pasalamatan akat pinuri. Piraso net binyene karing kayong disipulos nga na, kuwanan niya iti ikayungan at kanan niya. Uling iting katawan ko, amidawan para ke kayo. At makanyan mo naman, kay ba't nga punan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulos nga na, kuha na niya iti kay nga nat minum ko kaniti, uling iting kalis ning kana kong daya, ing daya ning bayo at ing alanganggang tipan, ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, dapta niya iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo po ing misteryo ning kasal pantayanan. Inyang ining gaganakan mi, umapamakalo ng ipa, ikamatayan at pangasbili ng mebye ning anak mo. Darami kay ting tinapin ning be at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. At mapangbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya sa aking lugod. Kambe ng Francisco, kay kaming Papa, i Florentino, kay kaming Obispo, i Pasiano, kay kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, ampon diakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ding pangasabling mebye. Idala mula ding sablang miyango na biye, king pakalulu mo ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kengan. Gaan mo keng karapat dapat magkamit king biye alangangga, ban kambening no na Virhen Maringin doning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na ding sablang banal, kang San Lorenzo Ruiz, San Padre Pio, ning Petre Alcina, kambering sablang banal, Santo Tomas Villanueva, ami biyebe kalugulugod keka, king kekabaning panawon. Apor yan at tapaliganda ka sana, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan pong kaya, kagom ning Espiritu Santo, sablang lugod parang alkeka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganggang. Amen. Ngini kapatad, ang timong pamilya ng Diyos, manalantang mipnong lugod, at taimtim king igpa, karingamanong tiro ng Yesus kekatamo.
ikabos mo kami ginuking sablang marok, malud mga pagkalabing kapayapan king panon mi. Banking kasopaning kay kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, mirigtas king sablang kaligaligan. Kabang panaming panyatang ng Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, igpaming ginaming Yesu Kristo, sinabi na karing king apostol, ing kapayapan na lakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke keng kasalanan, dunilawan ming kasalpantiyanan ning ke kang iglesia, pamayapan met bilugan agpangking kaburyan mo, igang mabibempong magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sang parati ke kayungan. At keka, antimurin. Ipakit tapong ening misasan metong tangan king kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami kapayapan. Kaluguran kong kapatad o ining ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad tayo sa blang ilalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya Ginoo. E kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako. Huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay, magkabalik at sa paglalakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Poon mo ay aking ipagbubunyi at iibigin ang mong sarili. Saan man abuti
Karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Padre Pio ning Pietrelcina. O mapalad a San Padre Pio ning Pietrelcina, inagyumong labanan ing tukso ning Diablo, menasakit ka king pamaglait, at pamanalipustan ning demonyo king empyerno, amignasang kalingwan me, ing dalan ning kabanalan. Maniga po kaming panalangin mo kami, king kapamilatan ning saup mo, at ding sablang banal. Malyari kaming manakit sikanan, banmiwas king pamikasala, at magpursigi king kasalpantayanan, ang gaking oras ning kamatayan. Amen. Panalangin kay batning pamakinabang, manalangin tamo. Oy paming malugod, king pamananggap mi kareting banal na misteryo, ang mga kungalang kapupusan na biye. Manalangin kami para king oras ning kamatayan mi. Ipagaluwing tagumpe arapan din kay kang kasalang, at hanggang kapayapan ing king ligaya ning kay kang kayarian. Itiyadan mi king kapamilatan ng Heso Kristong ginuming. Amen. Ing ginoman tabi ke kayo, At keka at antimurin. bendis na ko nga ning mayipayang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mida ni may nakaiking kapayapan ipasyaging maya pabalita. Salamat, King Diyos. Maya pa abak po kahugton kay kengan po. Dakal pong salamat. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.